Umusozi witwa Kilimanjaro cyangwa se ikirunga cya Kilimanjaro ntabwo ari ubwa mbere waba wumvishije izina amatwi yawe. Usibye no kuba wawubuzi nk'umusozi, hari n'amakampani menshi yagiye yiyitirira izina Kilimanjaro. Umusozi Kilimanjaro uherereye mu gihugu cya Tanzania, ukaba wegereye umupaka wa Kenya. Kilimanjaro iri mu gace kitwa Kilimanjaro n'ubundi, ikaba ihana imbibi n'igihugu cya Kenya nk'uko nabivuze. Kilimanjaro ni umusozi muremure muri Afurika, aho ufite ubutumburuke bungana na metero 5895 z'uburebure. Kilimanjaro ikaba ifite udusongero dutatu aritwo Kibo, Mawezi ndetse na Shira. Agasongero ka Mawezi ndetse na Shira ni uturunga twapfuye, ibizwi nka extinctive volcano. Usibye agasongero ka Kibo, ni kuvuga ko gashobora kuzaruka mu myaka iri imbere. Kibo ni agasongero kazwi nka dormant volcano cyangwa se ikirunga kizaruka mu myaka iri imbere. Bivugwa ko Kilimanjaro yabayeho imyaka miliyoni 3 ishize. Ikaba iri mu bizwi nka 7 summit of the world cyangwa se imisozi miremire ku isi, aho Kilimanjaro iza ari iya kane, imisozi itegeranye n'indi cyangwa se imisozi itari share. Kilimanjaro yarutse hagati y'imyaka 150 ndetse n'imyaka 200. Kilimanjaro n'ubundi iri muri parike yitwa Kilimanjaro. Twavuga amateka ya Kilimanjaro ngo twibagirwe urubura rwinshi ruba kuri uyu musozi. Gusa nanone tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo European Geoscience Union, bagaragaje ko kuva mu mwaka w'1912 kugeza 2011 urubura rwagabanyutseho 85%. Ibi birimo guterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ndetse kandi hatagize igikorwa mu mwaka wa 2060 nta rubura na ruke rwaba rukibarirwa kuri uyu musozi. Ibaze urubura rumaze imyaka 11,700 kuri uyu musozi. Ni urubura amatoni n'amatoni utatekereza. Gusa niba nta gikozwe, urubura kuri Kilimanjaro ruzasigara rubarwa nk'amateka. Wakibaza ngo izina Kilimanjaro rivuze iki? Iri zina riri mu rurimi rw'igiswahili, rigizwe n'amagambo abiri, Kilima ndetse na Njaro. Kilima mu rurimi rw'igiswahili bivuga umusozi, naho Njaro ni ijambo ryaburiwe ubusobanuro rwose. Kilimanjaro ni umusozi usurwa cyane, aho ku mwaka usurwa n'abantu 60,000. Abantu 50,000 nibo burira uyu musozi buri mwaka. Gusa none mu bantu 50,000 burira uyu mwaka, burira umusozi buri mwaka, abantu 36 bahaburira ubuzima buri mwaka. Ngaho rero amateka y'umusozi Kilimanjaro cyangwa se Mount Kilimanjaro. Benshi mwajyaga mwumva gusa ko ari umusozi muremure ariko mutazi amateka yawo. Reka nshimire rero wafashe umwanya ukadukurikirana kuva dutangiye kugeza dusoje. Uri umuntu w'ingenzi cyane. Mwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, urayikinge, utange igitekerezo niba ukunda unasharinge. Ese wowe nyuma yo kumva imihindagurikire y'ikirere ikomeje kubaho iterwe n'ibikorwa bya muntu, we witeguye gukora iki kugira ngo turengere ibidukikije? N'umuri nta kindi ni ukurengera ibidukikije, byaba ku babyize n'abatarabyize, ko twese ni isi yacu nitwe gifitiye akamaro. Kandi isi ntabwo iba nziza gusa kuko twe abantu tuyirimo, ahubwo isi iba nziza kuko duhari twese nk'uko twaremwe. Wakoze cyane, none reka ngushimire. Njye ni Ngoma Frank mu kiganiro y'ubuzima kuri Nyungwana TV. Musigana n'amahoro y'Imana.